Renata Company Product, Renata Stem Food Sale, RSCL, Renatox, Detox na kathatpui dan kan lo share ve ang chewo. Ke hi kumsang ni sumni pathum vel tang to khan thin thalo wangin ka boy chorenga. Ka thina thalo wangin ka mela thim ma. Thin thalo mel chu in hre thiamin ka ring. Be seina nen, Renata Stem Food Sale, RSC ka ve ta a. Kathatpui chodan chu min hre tu te hian an hre chiang ma ni. Thin thalo wanga ka mel dum kha tu na chuan ziom to ta ka ni. Lang thei khopin ka dang lam zian mo ni. Tin kong ru sei to ka ni ya. Ka kong an zei tang khan. Kan marf adik lo tana. Ka keding lam hi ka ti che thei lo wa. Are si bok ka e tang khan. Tiang holin ka kal thei ta a. Tiang nen step te po ka kal thei to ni. Tin Renatok Detox si ka e tel boka. Akha to ka in thiar har sa te trin kha. Renatox ka e tang khan. In thiar lama har sat na ka nei ta lo. Kalom tak zeta ni. Tu na po ka e me ka. Ka thei anga nga e chungam zel po ka tumani. Lo that pui ve ngei deu khai. Rem ruata durtlang leitan. RSCMO Renatox e du ta number a hian. Order mai tur ani e. Ole voin hi John ni sari sang ni somne parokania Mipui awoi lo ngai thaliang ton tum chu politics lo lam dewo ton Friday night show one championship a mizo tlangwal Nazareth-a chakha avalom puyome India le mizo te minwa timing tha em ring chunga Insual na a nena chan na chuan India mai ba ka Mizoram le aveng le nu le pa thlengin a timing tha sum tam tak ala nek chuak zui boka kholai Insual boite roin nu le pa le veng ram ati ming chia zel an nek chuak thung Insual te kan cha kan i chuan MMA lama te hian kal hlom lo loila nu le pa le ram tan kan tholok zo kang John te pa Mizoram pon soi dik kop mai Zoram Mipui awo pui ditor ka ve tinga na ka hriat si lo hi khongai takin min lo chher chho sakram turin ka nge na che Zorama hian pol khrang kan tam hle mai sia pastor le upa po kan nga nangyang mai mi zong ta na chanchin tha thil si lovin manipola chau thu sei thena kan nei miau si hi lali suwa thu min cha da nen chuan in person takani manipol thorin kan in zirtira pol dang nen kan in musakhi si hi mi zong ne na in rem tura lali chuan min zirtir na kaltla tania swal sim lo te ti tur dik takani tat si pathian thu aya pulpita kan in roi ton theilo tlat si hi pathian thu kaltla tania pathian thu ain pulpit kan za jok tina ni chiang mai lali suarem ti zong ani haulowang kan dan siam chopin min dai danga in mangai ton le in rem ton chu har takaniang lal upale pastor kan nga viau lo mo pension thlenga pastor tharabo pakhat po hruai lo chutiang zelin upa sermon nei melo ko than ho chom lo riawang chi te hi kan nga phianang kor chung le necktie ora pon lam in chena le pol dana filve fu si mihla te ve tak tak mia si lo hian in khom chak na ti bo theitlat thinlunga thiang hlim te chawin vanra man thleng don sia party politics nen hian pol khrang ho hi kan inang tlang khom mai ho kan in rem theilo na pol doctrine hi paila throkbok chung lam maya moi hoizon hi thinlung lama swal si lo hian pol kan pathian lu tukang ti hi lali suwa hian a hlau te ania kan in pum khat theilo na kan da that ma chuan he mi te ho hian an kai min choi moya an thinlung ero chuan min hla chia chu wangin an in zirtir na mi hring te thupek te dan siamani min ti palange sim ro u wangram chu an hai to e in chunga tha te chung chowa in that hian misual te nen in dang lam love misual te po hi an chunga tha te chunga chuan an tha sin ti ani kha imanela pu
pu editor Zoram Mipui awo thu kan lo tho ve le tiango tu lai zofa te nun moi hian min ti hlim thin ema soi thiam ma suila soi ve ka chak tlatani pakhat na chuan kha deuh chuan ka jin ve zo zawa chunga tanga min ti lom tu pakhat chu zofa te hi kan lari nom hle ani hotela chu ka neya a thenin so chiar le chaw le thil dang te ka neya sum dong tu kan pe khom na in min vilin min chin chialo do soi hleka cheng inge moza chum theina ni ma se kan ei dik tak man kan pe hlom thin ani hei hian kan lari nom ti ati langa a lo momin a thlamuan thla ka ni pani na chuan a mingin dor chete ka hak ve thina min dor tu ten an ti sol wanga kan hlok thlek na tur du lova kan soi fia dik taka kan ti thinang bokin kan ti sol wanga an hlok thlek na du lo tu vek zumnia mole min dor tu te hi zofa te hi kan lari nom khop mai pathum na chuan tun ma zoram nom hun lai an ti ram boi ma khan thular tak chu mi khwal thleng du lo thlenin hnong ti vel kha ani kha tuna chuan mi khwal thleng du lo kan nom ngai ta lo zin mi te ta na nuam ta khom mai palina chuan khwarel chhiat na le lir thei che sual le har sat na lian deuh to chang tam ta mitinin kan mi zo tlom ngai na lan tirin boi pui pui bom turin kan pan ngal ri zel te hi a hlu tak zetani soi tur point tam takala om tum khata chuan soi seng ri lo mayang he tiang hi tuna kan ram din hmun ania ala nuamin ala nuam zel don ani tlana bt bazar ve pu editor I channel kautlang hian Asian One Championship Nazareth-a thazwala hian sap chunga thiam lo ani po in zam lo turin ka han fui ve tiang Nazareth khovel milar tam tak sap trong thiam lo an tam lu tu I zon na le I tu ma I chiana I hlotlin pui kha a hluina thabere sap chunga zona mizo trong ngei mai chang kha kalongai sang lu tuk che mizo te hi India ram pum pui mai ni lo khovel hian kanom ve ni ti le trong san po kan nei ve ni ti hi nangma kautlang hian lo hremol ro se sap trong thiam lo ai za thla khi atam lu tu ka ni ti hi hrengang che Zoram Mipui hian kan chuang chia kan ngai sang chia ikal le zelna tura du sangla sang ber kan hlan che pathian in vengin ompui tlat zel che ro se bai ramvei ve tu MP atana thaber tur chu puhria ta changte anin ka hria ma se a thaber tur hian ala hlo chuak phak lo aniri mai ka hria ZPM hian mi than nga mewani MP atana thave tho putlong ke mahi MP thatak ani ve ngei be sei chungin I tong tai pui zelangu apa puliang khaya tanga pathian lam hoimi an ni wangin e rudu lo tur tho ani ve ngeyanga kanram ro relna politics si anara tangin ronluang film zel ro se voile khata film vek theni lo ma se karin phak ba kina film chakzo ka ti alo mom puman zola le purwata sai lo te ro hi chuan lom na chang pon thlem lo pathian in rema te chuan an open letter channa naktu ka karon daang Mr. Mipui lurtea pu editor kanaw vele nge tourism department sumhan na zone chanchin thara tourism department soile pu TBC khia dan chu avani nang lo ve pu TBC hian na soi fia le don em le enge mo chuwa soi ve avan ngai ve kan lo ngai changa nge zet sanga pu editor do sangna chi baile ka thu ziak te ilo chiar ve thina wangin lom thu ka hila che ole nimin inrin ni tu khan khalla thil poi modin ka kala ka thil mu kan soyo pakhat na chuan khatla kon le avela footpata thil zuar khatla choni kia kalna tur ni si kia kalna om reng reng lova kong puisira kalanga ya he tiang renga ni don chuan motor ti pal kalna to nge yang tara chaklo le rualban lo phei chu ngai tom takan ni local council lam halak tur nge ni tennis court bulvel chu mana khan kalawak chhopui to a ke chuna kal thei chok chok ke revenue directorate ko zau taka tuma dip dal lo le
motor po di phau lova anin pho ka hmoi ro chuan an lom puyom viau thak thing mi son veng bazar thla ka hmu cha khom mai footpath a an khat thale vekem le tin a pahnih na chuan revenue directorate kota tanga tinis ko tin car public parking area a motor an riat tlar pu thi avarei to ve poisa kan choya lom parking fee tan po ti se poisa choya ria reng du tam takanomang tin bazara kalni khuain lir thei pang na turawang hle hetiang bo khian vaiwa kon zo hnoi peng thuam le changur konin kara po motor an ria khat vek bazar kalte mai ni lovin konga ti jim tu ria lo sela chu helai kong hi zau takani thudang deu city bus mexicap pickup 407 le adang dang te hi ngoi rengin re tangin an tlan mai ni na lang taxi le auto rickshaw ho hian red mumal an neya sarkar atangin ma se vo in thlenga an re tanga tlan lo beran ni a then phei chuan sarkar red bu po an nei lova hriat la an hre hek lo an du za za tan in chiara a chang le an passenger te nen te an in berem vel mai mai ni tam ta hi chu reason an tlan vel mai mai ni tuna sarkar order du lo ho te hi chu an permit cancel sakvek mai sela an sim mana ai kal ti to pa ya thilo samani nge yang tin permit pek do na sarkar rele thu pek zom tura ning sign thlapan nia motor nei tu te hian an driver te hi phowa an mang ve thei bok city bus si ka khal ve thina in kai hruaina discipline chuan an thaber kan sui warange yml mhep mzp te ai point in kai hruaina chungchanga chuan an thalor lakati tok le phot te se don ti se aizol pu editor chibaile ro realize ZPM party thu chhuak hi zoram pum hian kan ngai thlathupa engting yan ti eng thutluk na nge an nei ti kan ngai ventlang veka hei tu na po Razia Sabha MP sang hi som ni parukatan midang athar tur thlanna kan nei le dona kumdang ang thovin mipui ten kan ngai ven khulwai lem lo emoni chu ti tur alai ni tho mai chuti lain opposition le an lam tang de ho chuan sarkar lai chaiboi tumang reng takin ZPM party chunga tangin an candidate tur an loin rin siakin choutua phet an lo tum ve sa soya anin pot soi chiam chiam don view ni oma ngai thiang lek leka thu lo chua YouTube lama po kan hmunwal mai sarkar line MP candidate tura an puan tak pulau tuang kima party spokesman le puhria ta changte te inkara bo rok siam tum taka thumu hnu niom tak veivira mipui ti chi ai tum tok te po anom le beka ni ome om zia vak chuan ei om love amak thin te a to pa chuan fel fai takin lungrual taka PSC ten candidate turan puan chhuatak chu pom alo ni ta hi alomom hle mai mipui ten kan thlan chua ho state legislator ten an thlan tur ani wang hi nge nia mipui lam hi chuan kan ral thlir deuh thina a bo ruak hi a thodeu huau hian a hriat thina ni tin state a rori lai chan tur nia ngai sa hi nia avung hlur lem lo ni na lang ole PR lal ro dingi art and culture director roinon le chungchang MZP ten an do dala wanga sud le ani tak chungchang hi he chanela thu chwa tu tam tak ten kan veitlang leina lang clear dan dang dewa chuan sud ni lo ta se a tho non le chung khan a hnuaya mi tuemo ber kha a service in a lo tlin ve mayanga ti chuan ani a ya a thu chho ve le mai tur niom takania chu tiang po ngak thleng zo lova ngol to chhuatlat maya zirlai pol ten ral chan taka an thok tur an han chang tlat mai kha apoi hle ani sarkar thlir dan kha thlir thiam pui ve sela chuan atuar tu te ta na hreom ti taka rilru in siam sakna kha om lo ni mai turani a thu hima mi papui tling phanchang rualin mei che om nem zo kha ti taka an dan tlat chuan zam lo na chi hi ni lo lo thei lovin ai hnuk dok ta kha ni ya chu lova a staff te khan ui tak te in anui ni ti thu alo ri chuak le thian hriat le zel phei kha chuan kha thil kha chu alung chiat thlak tak zet mai a poi ani top mai ole ZPM sarkar hi tun huna ta na
pathianin kanram le nam min hruai tura ruat zia hi alang chiang tol tol ni berin alang he party hi apian tirte tang khan er tu le soisel tu le dibral tum tu te kara voin ni thlengin ding takin alakal zela sarkar nan siam tir lai khan opposition MLA lam khan tham lo le ngai nep takin first timer tin ruling MLA te kha mau sam takin an han deu so velania amai ro chu tun din huna meu hi chuan an ma ni hian in soi ve lem lo ma se Zoram political party thang duang le lian ber an lo ni ta he hi engwanga mipuya tlana tial tial ni an ni kan ti chuan an thil tumpui ber ram ro na pathian lal ram thlentir ti thupuya hian chief minister atanga MLA rual thlenga an ding hetlat mai hi ani Christian Rama political party om dan tur dik takhi ZPM party hian a practice me kani amai ro chu opposition party ten chi an lo tu to ram mangai na tak tak tel lova ro rel na an local pui thin to na khan mi puite min lo hruai sual thui to em mai kha pui hle a thlona paisa don tumna ril ru mi puya min lo tu to thin na wang khan kalphung thar sarkar hian ti chun zom ve zeldon tura la be seitlat kan lom fo mai hi awan doi thlakin a poi hle ni chung be seitlat na chu party omsa te a kan lom tho rualin ZPM party a lut thar te a hian an dam zual bik ni na lang he ril ru tak hiani pulal doma chi minister ina soifo a thlona sumsem thorim na tel lova sumdon be seitlat na ril ru kan lo put to siam thatna moral reform ngai kan ni na chuani primary level a hian zoya in siam that hi ZPM party mi puite pon kan tum turani kan ram politics a change thleng ngei tur zinga poimo ber chu hei nge hi ni ome tin pu chuam neya tlak tlum tumna wanga tho puite tlan khal tumran na hi ban sana poimo bok hei hian unit level thlengin in thurwal lo na thlen bok thin he tiangang chi hi kalphung thar ti hmel hem tu ni bokang mani ma sial na le duam na ina hrin chwa liao ani ole ZPM sarkar a chuan chief minister in a soifo thenangin MLA te le party hruai tu te chuan alu lama tangin ti fim tumin kanram ti chetu ber eirung na laka filim tura intiamin ram ro rel na an kalpui me kania luina lam film takalo luang me khi luimong lama omte hian ti neutral tum lo phot mai angu chu kalphung thar mi zia chiang in ti te hian kan zom ngei turani yang a to bera chuan America president ro pui Abraham Lincoln a chuan pathian kan lama tangem ti a in pathian lama kan tangem ti hi apoi mo zo ke lo ti ya chu kalphung thar sarkar in nga na tur chu ani don lom ni ele sela aizo south angai nom mia thin hle mai ole khati zong kha tun tumata na kan ngai thak thei chu lo ni le ta thu tho te atam lo thina wangin nimin lama te po video kan ki chuak talova ini riat thiam na kan han dil le non ho ni selang thuran thawar zel turin clear tu le ngai thatu te kan an in som thar le ani to say greetings to them first. First, thank you for Mizoram and support me. Ama saber jun pathian jun alom thu ga soya jun Mizoram Mipui tele Indiaram hun sang atanga milo tan tu zong te milo tan tu zong te nela thilung dagin lom thu ga soi ngal bokani. He just wanted to thank his God, Jesus, his friends, his family back in Mizoram, then his gym, then India, who supported him, like everything. So he's just grateful for everything, and he just wants to thank everyone who is supporting him from the starting. Thank you very much. A lot of people see your fights, but I don't think a lot of people know you as a person. And you're fighting out of Do Young MMA. So if you'd like to tell a little bit about your background coming up as, a Mizo Indian fighter from the suburbs or whatever part of India it may be. So coming up, how tough was it? Apa sabar jun
game sang sang he khel thina chuan MMA amateur ka khel nuwa hanin professional line lampang ha lu ka du wangin sarmana sa noya hin sarmana sa hemin kau chua ani train professional bul ka chana ama changa tinga ron fight chau thai hi kani sarmana sa chunga po ka lom hle. He just wants to thank me because he used to fight in amateur category. He became like 3-time national champion from Mizoram, but there was no support or no sponsorship for him. Then he fought in one of my league in India, small leagues, where we picked him, sponsored his training. Then we brought him to Guwahati, which is like a nearby state of nearby city of his hometown. So we brought him there. We used to give him money and he was training. So he just wants to thank him, me and our team. Is that Douyang Gym? Dojang. Okay, that's cool. That's cool. Is there any other aspiring MMA fighters from the gym that could potentially come to one championship someday? Yes. There is many actually, Many? and we Okay. have been grooming and we are totally focusing on the amateur talents because the game is evolving. It's very new, so we are totally focusing on. Hopefully, in next 3 to 2 years, you will see many of them around me. I hope so. I hope so. So recently, I saw a message a post on Instagram from Josh Van. Did you received a message from Josh Van, right? Did you draw any inspiration from Joshua Van as a fighter? Joshua Van ama hi ke man ni same blood thi sen kha an nawang hain an UFC champion ni ani pona thei chuan in mizo te hian kan thei ve ni ti kha ama tang hanin chona lian tak ka muwa chu wang chun ama ai zo in ka tui thara thei top ka chu ani sarmana sa dojang jim noya. He said that Joshua Van is same as his tribe and his blood. So he think if Joshua Van can become such a world champion, he can also become world champion. Exactly. Yeah. So he said that, and that thing motivate him a lot to work harder again in his dreams. And he's very grateful to everyone who helped him, including me. So yeah. Let's go. He literally wrote a message to him, right? Wishing him the best for this particular fight, tonight's fight. So did it give him any extra motivation to finish the fight like he did? Did Joshua Van message give you extra motivation for fight? This fight, yeah. This fight, because Joshua Van message you feel. Ne world champion me win ti ha meron du sak na meron lana chak lo ka tum lo top chak ka tum top. So actually what happened, I messaged Joshua to wish him because he recently before it's when he come Mizoram? Yeah. When date 28. 28. Joshua actually visited his city Mizoram for a tour but he couldn't go because he had his fight. So he really wanted to meet him, so he was very sad. I can see it in training also those days. So not sad, like he wanted to go. So I messaged Joshua Joshua, can you wish him or say something to him? He'll feel great. And he obviously very kind and humble champion. So he messaged him wishing all the best and stuff. Right. And he's currently in Bangkok. Yeah, so exactly. yeah. So it's good. So it motivated him. And he said, hopefully you can meet him too. and he was telling that because Joshua when watching me, I don't want to lose yet. I want to I'm sure he's watching because he's still in Thailand. he's in Yeah, he's in Bangkok. So maybe after the fight, you I can don't set know, up we are some leaving meeting. tomorrow I don't morning, know. Yeah.